Yes, reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza mwese muri mu bice bitandukanye twizere ko ura amahoro. Turi ku gicamunsi cy'itariki 7 ukwezi ni ukwa gatanu mwaka wa 2025. So anyway, munyemere dukomoze kuri inkuru y'akababaro ku gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko aho byamaze kuba bimenyekana ko abasirikare batatu bo mu ngabo z'u Rwanda biciwe muri Mozambique naho batandatu barakomereka ku rwego rwo hejuru. Ibi rero ndi kuvuga byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda cyamaze gutangaza ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara Cabo Delgado bishwe baguye mu cyico batezwe ubwo nambushi urumvikana abandi batandatu barakomereka mu gihe ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima nk'uko bo babitangaje. Iki giterero cyabaye ku itariki ya 3 Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ahitwa Katupa. Ishyamba ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Leonard Rwivanga yabwiye igitangazamakuru igihe ati nibyo byabaye ku itariki ya 3 Gicurasi mu ishyamba rya Katupa. Byabaye rero abasirikare bari mu kazi batatu bagwa muri icyo cyico ngo nambushi abandi batandatu barakomereka ariko bari gukira. Ku mwanzi rero byabaye bibi cyane kuko batakaje benshi. Katupa rero aho abo basirikare biciwe muri riya shyamba rinini riri mu majyaruguru y'akarere ka Machomia ni hamwe mu hantu ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere turimo nka twa Cabo Delgado. Ako gace rero kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace zibasha kurokora abaturage bagera kuri 600 bari barafashwe nk'imbohe. Urupfu rw'abasirikare b'u Rwanda rero rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu cyabo mu gihe ingabo z'u Rwanda zizaba zisoje iyi mishoni yazijyanye muri ya ntara ya Cabo Delgado. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mucojo byagenzurwaga na SADC. Mu mpera za 2023 umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique bamwita Major General Tiago Alberto Nampele yabwiye nawe ibitangazamakuru bitandukanye ko ibyihebe byarwanyijwe ku kigero cya 95%. Icyo gihe rero yagarutse kuri aka gace bita Katupa aho abasirikare b'u Rwanda aho biciwe ndetse agira ati mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari ariko ni baki ntabwo bafite ibirindiro aho hantu oya ntabyo ni inkambi nto ndetse barimuka cyane aho hose rero ibyihebe byari biri yavuze ko byirukanwe ubu hatekanye ati byari mu duce twa Palma ndetse n'ahitwa Nangede n'ahitwa Muwidumbe ukongera ahitwa Kwisanga ndetse na Machomia hakaza na Masimbo de Praia. Ubu rero umwanzi ari mu matsinda mato yaragiye niko we yabitangazaga n'undi muri rusange ariko nago bituma tutumva izi nkuru. Ati navuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90 ndetse na 95%. Urumva ko ahasigaye n'insigarira. Ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere dutatu zirwanya ibyihebe birahunga byavuye mu mujyi wa Palma ndetse na Masimbo de Praia bihungira mu ishyamba y'inzitane ahitwa Katupa. Akarero nagace guhera mu mpera z'umwaka wa 2023 nibwo ingabo za SADC zari mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha byatumye tariki ya 15 Gicurasi 2024 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Machomia ahari hari iza SADC. Usibye ingabo z'u Rwanda kandi mu ntara ya Cabo Delgado izindi ngabo zihagaragara ni iza Tanzania nazo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabayeho hagati ya Mozambique n'igihugu n'ubundi cya Tanzania. Kuko mu bice ibyihebe byahungiyemo ari mu mashyamba mu mezi ya Gicurasi ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha kajugujugu mu kubihigira hasi hejuru ko ndetse ni nyuma yuko
nabyo byari byarize andi mayeri aho mu ishyamba bari ngo bari baragiye bategamo ibisasu byinshi. Muri 2024 hari imodoka y'ingabo ya leta ya Mozambique yaturikanwe n'ibisasu muri ririya shyamba biciyemo abasirikare b'u Rwanda. Kuva rero u Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Arisuna wa Juma, aha hari abayobozi babyo benshi barishwe mu mpera za 2023. Amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Wari umuyobozi mukuru wabyo yarishwe araswa mu cyico, ndetse yari yagabweho n'igitero simusiga cy'ingabo z'u Rwanda aho hari ku itariki ya 16 Kanama 2023. Ubu ngubu rero abayobozi b'uyu mutwe bose ni bashya kuko abari basanzwe barapfuye. Ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Majoro Emi Ruvusha, ndetse abamwungirije harimo Brigadier General Justice Mujyambere, hakaza uyoboye igice cy'amajyepfo, mu gihe igice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Emmanuel Nyirihirwe. Ni nako kandi bimeze kuri polisi kuko umuyobozi w'abapolisi bari muri Cabo Delgado ni SP William Kayitare, akaba yungirijwe na ICP Francis Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru, mu gihe igice cy'amajyepfo kiyobowe na ICP Samu Rumanzi. So ngaye nguko ubwo ingabo z'u Rwanda tuvuge duti Imana bakire mu bayo ni batatu byatangajwe ko ibyabo byabaze kuba birangira no muri rusange. Ngira ngo hako kamapu nkuko mukabona uduce twa Mwenda, uduce twa Nandede ndetse na Palma, ukongeraho Masimbo de Playa, ukongeraho Muidumbe, ni tumwe mutwo ingabo z'u Rwanda zagaruyemo amahoro mu minsi ya mbere muri Machomia. Ni naho kandi ho hakiri ibyihebe, naho tundi twose two tugiye turimo umutekano n'ubundi muri rusange. Nicyo nababwira. Ubwo rero nuko byose bikomeje kugenda bigaragara. Batatu bo mu ngabo z'u Rwanda ubwo Imana bakire mu bayebo ibyabo byamaze kuba birangira, nkuko iyi nkuru yanditse ku gitangazamakuru Igihe. Mushobora no kwajya mukaba mwana yibona cyase mukabona ibindi birenze ibikomeje kugenda bivugwa, bikomeje kwandikwa kuri ibi bitangazamakuru bitandukanye kubivugirwa kutaka bwa kira gihugu. So ngira ngo abatwabaye mu makuru ya kare mu kiganiro gishya nari nabateguje ko turaza kukomoza ku ngabo za SADC, babwira uko ibintu byose bimeze. So hari amakuru avugwa ko kugeza kuri ubu ngubu ingabo za SADC mu ijoro turi bwinjiremo none tariki ya 7 bashobora kongera kuri bwitwikire ijoro bagataha. Nuko ngo amaze iminsi hataye ibikoresho byo byaratashye, ubu igisigaye ni abasirikare nibataha icyiciro cya mbere nibwo kiraza kuba gitashye, nibwo turaza gukonfirma ko icyiciro cya mbere cyamaze kuba gitaha n'ubundi muri rusange. So hari amakuru rero mfite avuga ko ku ngabo za SADC zikiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora kuri bwifashishe uno mupaka wa La Corniche n'undi zigaca ku butaka bw'u Rwanda zigakomeza zigenda mu gihugu n'ubundi cya Tanzania nkuko amakuru abivugwa. Gusa iyi nkuru ngira ngo iracyakomeje gukurikiranwa kugira ngo byose n'ubundi tuzi kugira tubibahereza. Niyo mpamvu mutabonye nyebereza nkuko nari nabibabwiye, hari ibikiri gukurikiranwa, ubwo byose ndakomeza kujya mbibahereza. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ivugwa mu Burundi, ivuga ko abagenzi bahejejwe ku mupaka kubera pasiporo ziriho kashe ya M23. Abanyagihugu benshi rero bo mu Burundi bamaze iminsi baraheze ku mupaka wa Kabelo, niho mu ntara ya Muyinga mu majyaruguru yashyira uburasirazuba bw'u Burundi hagati y'u Burundi na Tanzania, nyuma yo kwamburwa impapuro z'inzira na serivisi zishinzwe abinjira n'abasohoka. Impamvu ni kashe yashyizweho kuri pasiporo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuri ubugenzura ahantu henshi ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Goma na Bukavu, ni imirwa mikuru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, cyangwa se niyo mijyi mikuru ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero izi nyandiko zifatwa nk'iziteye amakenga.
abagenzi bireba cyane cyane abacuruzi ndetse n'abashoferi batwara amakamyo baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko banyuze mu turere ubu tugenzurwa na 23 bageze i Kobero, pasiporo zabo ndetse ziteyeho kashe y'umutwe w'inyeshyamba zahise zifatwa, ndetse nuko ngo nta bisobanuro byatanzwe ku mugaragaro bahawe byuko bimwe inzira. Icyakora abagenzi bamwe basubijwe inyuma burundu, abandi bahezaho ntibemerewe kwambuka, nta nubwo bemerewe no gusubira inyuma. ngahe ngukorera ibi byose rero ni ibiri kubera muri iki gihugu cy'abaturanyi b'abarundi. ngira ko twaye twaze tukaruka kubihavugwa. Umucuruzi ukiri muto ukomoka i Bujumbura ni murwa mukuru w'ubukungu Burundi, nkuko iyi nkuru social media Burundi ibivuga, agira ati bafashe pasiporo yanjye barambwira ngo njye ku ruhande, ntacyo bansobanuriye, maze iminsi 2 ndara hanze, sinemerewe gukomeza, nta nubwo nemerewe gusubira inyuma. Gufatwa biratandukanye. Abagenzi baramagana ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko avangura abanyekongo ndetse n'abandi banyamahanga abafite ibyangombwa nk'ibyo bemerewe gukomeza urugendo rwabo. Ati nta nkomyi. Umugenzi wari ufite umujinya mwinshi avuga ko yambutse umupaka w'u Burundi na Kongo igatumba nta kibazo afite mu minsi ishize. Ibibazo by'umutekano nibyo bikomeje gufata intera. Iki kibazo rero kikaba kije mu gihe bari mu bihe by'amakimbirane akomeje kwiyongera muri aka karere, mu gihe kandi kirenga umwaka ingabo z'u Burundi zifatanya n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 mu rwego rw'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko M23 ari umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe n'u Rwanda, kandi yamaganye ibikorwa byayo avuga yuko bibongamiye umutekano w'akarere. Ayo n'amagambo ya perezida w'u Burundi. So ngahe nguko rero izo ni inkuru zikomeje kwandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Munyemere tuze kugera tuzigaruka n'ubundi muri rusange uko zirakomeza kugenda zitugeraho, ni muciko cyase ngo mujye kure ko tubafitiye byinshi, turaza gukomeza kugenda tubagezaho n'ubundi muri rusange 5 kuri kagenzi kako.